u Bikiću pan rad obvisceni o učenju školjarov na fakultativnih odzinoh na ruskim macerinskim jaziku, roboti kulturno-umetnickog društva Ivan Kotljarevski i područnej kancelariji Nacionalnog sovitu i domašnjim pridal tablu za nadpisom kancelariji. Jedno za magistrom Veru Dupalo, zamenjik direktora osnovne školi Branko Radičević u Šidze, obišli područnu školu u Bačincoh i upoznali še z aktivnostami kolo otrimovanja 20. jubilejnih stretnucoh ruskih osnovnih i srednjih školoh u Bačincoh u tim roku i fakultativnog vyučovanja materinskog ruskog jazika u te školi. U Šidze jedno za pokrajinskim poslanikom za Šidu Bogdanom Travicom gosti obišli ruski dom i opatreli po teraz zakončeni roboti na pomocnim budinku, za ktorý jak pomoc kulturno-prosvjetnom društvu Đura Kiš Nacionalni sovit vidvojal 50.000 dinari i upoznali še s aktivnostami u tim društve.